očekivanja šefa struke pred utakmicu sa Inđijom. Izvolite. Dobar dan, da vas pozdravim sve. Ispred nas je još jedno gostovanje, još jedna teška utakmica protiv protivnika koji je debitant na superligaškoj sceni. Ekipa Inđije je pokazala u utakmici protiv Partizana da posjeduje određeni kvalitet i predvođena je iskusnim trenerom, tako da nećemo imati lak zadatak tamo. Iza nas su 3 utakmice gde nismo zabeležili pobedu i učinit ćemo sve da u ovoj utakmici pobedimo, jer nam to u ovom trenutku najpotrebnije. Hvala. Evo prvo da pozdravim sve prisutne. Sigurno znamo da nas očekuje jedna teška utakmica u Inđiji, sigurno debitant, čvrsta ekipa. Pokazali su to na gostovanju u Partizanu i pored poraza sigurno da nećemo puno pričati o njima. Gledamo u svoje dvorište i sigurno da idemo tamo da pobjedimo, da ispravimo sve ono što smo propustili u Smederevu i nadamo se da ćemo se na kraju veseliti. Prvo bih rekao za ekipu Inđije, znači jedna disciplinovana ekipa gde se niko posebno nešto ne ističe, međutim imaju jednog Jankovića u špicu i Davida, ovako, to su 2 igrača koji su ovako mogu da upadnu u oko, imaju kvalitet i dokazani su igrači. Što se tiče zdravstvenog biltena, imamo manjih problema. Nadamo se da ćemo to do utakmice u nedelju rešiti. Imamo Isaha koji je u tom ramazanskom postu, koji je u utakmici protiv Smedereva izašao na poluvremenu iz tog razloga. Imamo Tošića koji ima veoma nezgodno, da kažem, povredu, gde on stvarno pokazuje veliki karakter na utakmici u Smederevu i završio utakmicu, iako su najave doktora u tom trenutku bile da on ne može da nastavi dalje. Imamo takođe Koromana koji juče nije trenirao zbog temperature. Vilotić ima problema sa ramenom i sigurno neće igrati ovu utakmicu. I imamo Savija koji nije trenirao 3 dana zbog problema sa nogom. Tako da imamo tih problema, međutim ostali igrači su zdravi i spremni i normalno mi ćemo izvesti tim koji će biti najspremniji u tom trenutku. Nadamo se da će se ovi igrači oporaviti, međutim ako se ne oporave imamo 25 igrača na raspolaganju, tako da je to. Ekipa se propisno ispromašivala. Pa dobro, jeste da smo propustili veliki broj šansi u Smederevu. Sigurno falilo nam je dosta sreće u tim trenucima, ali nadam se da ćemo u Inđiji znati da na pravi način iskoristimo šanse i ako Bog da postignemo što više golova i da upišemo prva 3 boda u ovoj sezoni. Pa imperativ u Crvenoj Zvezdi uvek. To ništa se tu ne menja, to nije ništa novo, ja mislim da su igrači naviknuti na to. Sigurno da, kažem, 3 utakmice bez pobede i mi smo na psihološkom planu radili prošlu nedelju pre Smederevo i naravno i ovu nedelju takođe. Atmosfera u ekipi je odlična, tako da se nadamo najboljem. Ja bih bio zadovoljan kada bi napravili onoliki broj šansi kao u Smederevu, međutim uz malo koncentracije, uz malo više želje da postignemo gol, da postignemo neki gol i da pobedimo. Kaluđerović je došao u ponedeljak i on se stavio na raspolaganje. On je u treningu, znači spreman je. Još ne znamo da li će, neću vam reći još da li će igrati, međutim on je u konkurenciji za tim. Pa nemamo mi tu mnogo izbora, znači tu su od odbranbenih igrača Ignjatijević i Mikić, i Reljić, znači to su neke, da kažemo, alternative. Juče na blagajni stadiona Crvena Zvezda prodato Zvezdi i Opticu i još 200 do 300 karata koje će pitanje. Da je ponuda za Lazovića manja od one koju Crvena Zvezda očekuje i koja bi bila logična, samim tim najverovatnije od Grasshoppers nema ništa. I ovo je odgovor na pitanje, znači mi cenimo Lazovića, naravno.